Selam алейкум. Бүгін июнь 21 күні жұма ақшамы күні Бугио ТВ. Біз сізге Украинада олып кешкен мақалалар хақында тарқатамыз. Олег Сенцов веддігер саяси мобюслерні олардың азат етілмесі үшін авыштырмаға Русияны еділер группасының елчілері чағыра. Бұның ақында Киевде Украинаға дестек бұйын жи еді елчілері группасында Канада рейслерінің Twitter сайфесінде айтыла. Бейаната язылғаны кеби дипломатлар Олег Сенцов Русияда тұтылған дегер саяси мобюслер еле олған вазиеттен қасибетчіке. Оларының азат етілмесі оге мұйым адым олыр. Бұл зона инсанлары китабы Қырым işgali құрбанларының еліден зеді екеесіні топлады. Русияты жабузына қаршы чыққанларының екеелері еле нешір Киевде тағдым етілі. Қараманлары ве муйлифлері дегені кеби ақиқатны ilk ağızdan da çok insan okumalı. Çünkü yaramada için Kreml'de jabuzı medeni dünya kanunlarının çalışmağın teritoriyada bu zonada yanı ayetinin başlanığı oldu. Сергей Викарчук Қырымның кезлев шәрінден. Русия Ермаданы ешғал еткенде кімнің тарафына алмақ суалі оның үшін пейда olмаған еді. Я обожнюю Крым, це коли він полікультурний. Қырымны чоқ миллетлі олғаны вақтында севем. Чешіт миллет векилері бір-біріні үрмет әткенді. Бір миллетнің дегерінің үстінде чыққаны иш қабыл етмем. Тақыплер авлама, уджумлер башланды. Сусып оламайым. Анда есемені әр-ерде мечбур еті еділер. Ашқане пенжелеріні қапата едік, лаф етмек үшін. Бұл 33 сенеді. Işgal etilген Қырымда Украин тарafına алған Сергей Ведигер фааллерінің мевамы ақиқатнен айет телекесіне чевірінді. Наші фотографії були вивішені. Фоторесімлеріміз Русия мен фатында çalışқан ресурсларда басылайды. Жоқытув тақыплерге инанылмаз бір чағырувларіле. Астында оның неерде өргені білем. Кебу язылар қалдырылайды. Имидж, сач, урбамны денештермек, әп айланы партыма бақмақ, маршрутларыны денештермек зорындайдым. Белгісіз ғайып олған бір sıra фаалының тағдирінден қачынмақ үшін Сергей Ярамадыдан қачмаға мечбур олды. Оз екеесіні «Боз зона инсанлары» китабында пайлаша. Китап Украинаның тахменен 50 Қырым ватанперверінің шатлығыны топлаған. Людям було важко. İnsanlarının manevi ayatlары сынған еді чығысы сынарленеді ве оларны әр вақыт тынчландырмаға керек еді. Психотерапия сәтлеріні кечергенімізні айта білеміз. Әм қараманлар, әм ұзымыз үшін. Менің үшін бұл китап шахси күчсізлік или күреш ұсылудыр. 4 ел давамында işgal етілген Қырымда ешкенже ве тақыплеріні сейір еткенде ве бұныңіле бір шея поламағанда күчсізлік дұйғысы пейдаулы. Китаптың müellifleri ve kahramanları emindir. Ақиқатны ilk ağızdan da çok insanlar okumalı. İşgal şartlarının айтқанлары Кремльнің teşvikatı ile халқара seviyede күреш usuludur. Бұл ялыны спек мұйым ве тарихи әдеселерді гелке Русия Федерациясының жинаятлері ақында шатлардыр. Олар халқара махимелерде керек ола білер. Анда Москваның инсаниетлікке қаршы еткен жинаятлері ве Кремль тарафындан халқара қанунларының бұзылуы ве тариф етілген. Auditoriyаны genişletmek için kitap gelecekte İngiliz tilinde de tercüme edilecek. Bundan da gayrı değildir ki Ukraynalıların işgal vaktinde ait daha da çok hikayesi var. Kitapka her şey kirmedi. Şunun için birkaç kısmının çıkması mümkün olur. Любовь Задорожная, Руслан Белозеров, UATV. Корея женкенден сон айырылған әлелерінің қавышуыны Сеул ве Пхеньян темсілжелері музакере етер. Көрішу Шимали Кореяның Маунт Кунган курортында жұма күніне планлаштырылған. Женюби Кореяның әйеті музакерелерге әнді yol алды. Сеулның малюматына көре Женюби Кореяның тахминен 130 экибин сәкіні Шимали Кореяның территориясында туғанларына қыдыра. 인도주의의 재반 문제, 특히 Шымали Корея или чешит гуманитар меселеріні музакере етежекміз. Шу жүмледен туғанлары или айрылған бенлерже инсанға ярдым yolları ақында лаф етерміз. Пхеньян ве Сеул апрелін 27-сінде 11 елда ilk сефер кечерілген Кореялар ара саммиттен sonra ішбірлік ве айлелерінің қавышуы ақында музакерелеріні кечеріп башлады. О вақыт девлетлерінің лидерлері жинкнің тоқтатуы ве Корея ярым адасында барышықның текленмесі ақында анлашты. Көрішу девлетлер арасында селядан арынған зона Пханмунджом қасабасында кечерілді. Халқара топлылық бұл музакерелеріні тарихи вақия оларақ адлады. Украин Марьяна Шевчук Авропаның ең ие пауэрлифтері оларақ танылды.
Парапауэрлифтинг буюнча Халкыра Федерация Марьянаны ишбу унван эле унын Франкистанда майыснын 25-29 арасында кечирилген Авропа чемпионатында триумф чыгышы үчүн тагдырлады. Анда венециялы спортчу или 5 килога кадар чеки категориясында ятып 130 килограммны көтөрүп, дүйнө рекордуну басты. İnsanlar akımı Kiyev'de kaçaklar hakkında yanı vesikalı film takdim edildi. Muhalifı Kıtay ressamı, fotograf ve cemaat erbabı Ai Weiwei onlar memleketke barıp keldi ve vatanını mecburen terk etken yüzlerce insan ile tanışıldı. Filmde onların hikayelerini tarif etti ve insanların yanı yerlerde nasıl problemlerge rast kelgenini gösterdi. Çünkü kaçaklarının 85% can başına kelerinin seviyesi ya alçak ya da orta memleketlerde yaşay. Uganda, Lübnan, Pakistan gibi umumen dünyada 68,5 milyon kaçak kayıt olungan. Yarısı balalardır. Onların arasında çoğusu Suriye, Afganistan, Cenubi Sudan, Myanmar ve Somali vatandaşlarıdır. Film 23 memlekette ve kaçaklar için 40 lagerде çıkarıldı. Dünyaya insanların yüzlerini, azaplarını gösteriyor. Rakamlardan tesiri daha da büyüktür. Ukraynada bugün tahminen 700 kaçak var. Kararın 2300-2400 insan kaçak olarak tanılgan. 700'ge yakın insan koşma yardımını algan. Ve da 4000 çeşit stadiyalardadır şimdi. Yana doğan balanın şehadetnamesi 10 dakikada. Yeniden Kiev Loksa hanelerinde bala doğuvu hakkında şehadetnamenin resimleştirivi 10 dakika ala. Adli idaresinin mütehassısları planşet vasıtasıyla ana baba yanı doğan bala hakkında elektron malumatını kaydetti. Hem de bala bahçesini salamağa yardım etti. Yana hizmetinin ne kadar unaytlı olğanı hakkında muhbirimiz hikaye etti. Petrenka ailesi de 3. kere Loksa hanedidir. Andrei ve Yulia 3 balanın ana babasıdır. Kençe oğulları 3 gün evvelsi doğdu. Andrei ve Yulia'nın adliye naziri hayırlamağa geldi. Pavlo Petrenka çiçekler ile Loksa'nın yatkan palatasına kire. Onu aile başı Andrei Petrenka karşılay. Birkaç dakikadan son Andrey'nin oğlu kendi ilk yanlışlıkla vesikasının algan birinci Ukrayna vatandaşı olacak. 10 dakikadan son annesi doğu hakkında hazır şehadetnameni planşetin ekranında görebilecek. Vesikаны resimleştirmek için Loksa haneden bala doğu hakkında malumatname, ana babanın pasportları ve evlenu hakkında şehadetname gerek. Kahramanlarımızın evlenu şehadetnamesi yok idi. Nazir yardım etti. Сімейна пара на прізвище Петренко. Kiev şehrinde adliyenin baş territorial idaresinin mütehassısı bazada elinu şehadetnamesinin bar oluvunu teşkiriye ve doğu hakkındaki malumatnamenin fotosunu çıkara. Наступний крок для проведення невідкладної реєстрації – це Acele kaydiyet için yapılacak nevbetteki adım bu vesikalarını fotokopiyalarının ofisimizge yollamasıdır. Benatlarga fotokopiyalarını koşamız ve yanı doğan balalarga verilecek adını bildirmege rica etemiz. Nikifor. Aynı vakitte balаны oturgan yerinin kaydetmek bala doğuvunda devletten yardım alınmasına vesikalarını vermek hem de bala bakçısına elektron nevbetlik durmağa mümkün. Şu arada back ofisinin cevabı gelgen ve ana baba vesikani teşkiri. Не носится ни с документами. Vesikalarla çapqılamaysın, bütün bu hareket yoktur. Çünkü zaksıqa barmaq gereksin, alımlı o demek, bir sıra vesikalarını toldurmaq gereksin, manda her şey bir аңде ola. Bugünden başlap iş bunu uha, paytahtın bütün Loksa hanelerinde çalışıp başlay. Кохайтеся, народжуйте, а Seviniz, bala tapınız, vesikalarını adliye nazirliğe taşınır. Nazirlik sene sonuna kadar iş bu yanılıqны hatta en uzak rayon Loksa hanelerine kırsetecek olan. Andrei Yakovin, Alexander Bugay, UA TV. Bu sonki haberimizde yayınlarımızı kaçırmamak için bizim Facebook, YouTube'daki sayfalarımızı takip edebilirsiniz. O'zingizga muqayit olunuz, ko'rishguncha.